bavuze umutungo we uri mu Bufaransa, bavuga n'uri mu Bwongereza mu bijyanye n'amabuye y'agaciro, sosiyete zigisha ibijyanye n'iby'amabuye y'agaciro, baragaruka bavuga n'ibindi, ariko bavuze imitungo igera muri 2 yafatiriwe, ariko bavuga ko bari gushakisha n'ahandi. Kabarebe afande bamufatiye yari afite imitungo hehe, ubwo niho tugiye kugaruka. Yafatiririwe hehe, ubwo niho tugiye kugaruka. Koko ngira ngo iyi nkuru nta muntu utayizi, nta muntu utari kuyumva. Ngira ngo iyi nkuru igize sirikirasi ahantu hatandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Rero mpamya ko njyeweho naba nanatinze kuyivuga, ariko turagaruka rero kuri ibi bihano byafatiwe James Retired Kabarebe Minisita, ndetse umugabo udasanzwe. Koko urabona n'aba banyamahanga kumuvuga, uhereye mu binyamakuru byamuvuze muri Amerika n'ahandi, n'abajya kumufataho imyanzuro n'ibihano, bamuvuze nk'umuntu udasanzwe, bamufata nk'umuntu ukomeye ku rwego nyine ngira ngo nawe urabizi ko anakomeye, nta n'ikinyoma kirimo, nta no kwibeshya kurimo. Retired James Kabarebe, uku niko kuri ngarutse kuri ibi bihano byafatiwe Retired James Kabarebe, nibyo bihano ngarutseho, ndetse na Kanyuka, umwe mu bayobozi bayoboye M23. Aba bantu uko ari babiri ni abantu Amerika yitendetseho cyangwa yibanzeho, isa naho ibafatiye ibihano, ariko intambara si kwingana. Intambara ntingana na Kabarebe, intambara ntingana n'umuyobozi wa M, kuko iyi ntambara babaye ari abafata ibihano ntago byakabaye bifata Retired James Kabarebe afande minisitiri. Ngira ngo byakabaye bifata Tanzania, bigafata Burundi, bigafata South Africa. Ibi bihano byakabaye bidafata aba bantu ko ari babiri, bigafata Kongo, bikazenguruka aho hose. Sinibaza ukuntu ubu ngubu hano i Goma hari ingabo za South Africa zahezemo, Uburundi bwohereje y'ingabo zitagira umubare muri Kongo, South Africa, Tanzania, Malawi, Angola, ibi bihugu byose biragenda bipakira abasirikare muri Kongo. Ntawe uhagira isambu, ntawe uhafite mwene wabo. Onimaze y'imyaka n'imyaka, amabuye bayakuye kuva mbere ya Mumbutu, basize ibibuga byo kujya banyuzaho amabuye yabo, bakora imihanda kunyuzaho amabuye yabo. Uyu munsi wa none James Kabarebe n'umwe mu ntwazangabo muri M23, bati tubafatiye ibihano, tubafatiye Mbarigwa. Rero aka kanya ntabwo nza gutinda, reka nduge ku ijambo, ndavuga ku bihano bya James. Bamufatiye ibihano, bahabamo gufatira imitungo ye, ndetse n'uyu muyobozi umwe wo muri M23 nawe afatirwa ibihano, bafatirwa imitungo ye. Mu by'ukuri nge rero sinjya kure, ndagaruka hano iwacu mu Rwanda, mu kinyarwanda cyacu kiri karite cyimbitse. Aha nta miyaga, tugiye kumena umuceri, tugiye kubiva umuzingo, tubivuge, tubimanuke, tubicumurya, ubwo homboka. Ntabwo ndi buvuge ngo cyambo cya mukongomani, ndavuga cyambo cya munyarwanda, kuko abakongomani ntabwo muri abaturanyi beza, muri abaturanyi babi. Mu by'ukuri ngarutse, koko iyo bavuze ngo tugiye gufata ibihano, icyambere habamo gufatira amakonte y'umuntu. Hariho angahe? Twasanze hariho amafaranga ya naya. Cya kabiri, bavuze ngo barafatira imitungo y'umuntu, harimo amazu, harimo amakapani cyangwa amajase naka, abay'indege, abay'ubwato. Iyo bavuze ngo bagiye gufatira imitungo ya naka, banamukomanyirize, ashyirirwaho izi mpapuro nk'izo bigeze bashyiriraho Vladimir Putin. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu babikora ni ibihugu byasinyanye aya masezerano
ko nyine nihabaho ingamba zo gufatira umuntu ibihano, ubwo ibyo bihugu byose bibishyira mu bikorwa, kugaragaza imitungo ya naka, kugaragaza ibyo yaba yakoranaga na naka. Iyo hari kampani wari ufitemo umugabane wa 20%, iyo kampani irafatirwa. Iyo hari ugukorera mu izina ryawe birafatirwa. Iyo hari konti wari ufiteho amafaranga irafatirwa. Kandi igihugu cyari cyo cyose ubwo gifitanye amasezerano n'ibi bihugu byitwa Amerika n'abanyaburayi, kontine y'ibihugu ngira ngo 28 niba atari 32, ubwo bose babishyira mu bikorwa n'ibindi bihugu cyane byo mu muryango w'abibumbye. Rero je Musikabarebe ari mu bafatirwa ibihano, ari nabyo tugarutseho muri iki kiganiro. Ese imitungo ye yaba yafashwe ni yihe, iherereye he? Ese haba hafashwe n'amafaranga ye, abahe, ari hehe? Muri iki kiganiro nibyo tugiye kugarukaho. Ngira ngo iyi ni Imbabazi TV 3, udusuye ari ubwa mbere ukore subscribe, inkuru zacu zijye zibasha kukugeraho mu buryo bworoshye, kandi natwe mpamya ko duhora tuzisohora. Tugarutse rero muri iki kiganiro, ariko nanagaruka gatoya, sorry ndahita nkomeza nubwo waba umunota umwe sobanura iki kintu. U Rwanda ndabashimira, murabikora, mukwiye kwigisha hanze y'u Rwanda uko hasa, isura yaho, hakaba abantu babayeyo bari bwigisha abantu baba mu Rwanda bataraba hanze. Hakaba n'abantu batanga ubuhamya ku maradiyo, ku macano, kuko jye nabaye hanze. Umuntu utarajya kuba hanze, amahanga arahanda. Uretse u Rwanda rworoshya ntirusabe viza, ndaje ntabwo mbyibagiwe, aya ni amasegonda 35 mbavire ku muzi n'umuzingo. Amahanga arahanda. Impamvu uyu munyarwanda yaciye umugani ko amahanga ahanda ni iyihe? Mu by'ukuri bisobanuye iki? Ngewe aho nabaye narihaga amadolari 1000 ku mwaka, nkajya muri pafe nkateza, cyangwa se nyine nkagaragaza ubwo urandikisha icyo ukora, ariko buri mwaka amadolari 1000 agusohokamo. Ubwo amanyarwanda wagize ngo nangahe? Ni 1,100,000. Abakoresha amafaranga y'abanyamahanga murabizi, bunishaka kuba ari 1,400,000 cyangwa 1,500,000, cyangwa se wavunjirwa na banki zihenda kuko ntizivunja kimwe, bakaguha 1,000,000, 1,300,000, biravana. Noneho rero iki nicyo kintu abantu batazi. Iyi Imana ikubwiye ngo mwana wanjye nkujyanye i Burayi, nkujyanye muri Amerika, nzakutuza hanze y'u Rwanda, wowe ubyina utazi aho hanze ugiye. Iyo ugezeyo bakwita umunyamahanga, nta miyaga bashyizemo. Nk'uko ubona umuzungu yanga ko tumuhamagara umuzungu iyo ari muri Afurika, akumva wamuhamagara mu izina, akumva yakisanisha nawe. N'ubwoba, nabo bazi ukuntu bahemukira abantu, bababaza abantu, bityo bikabatera nabo ko abasohotse muri bo bikanga ko twabakorera urugomo. Ariko jewe nkaho nabaga, abanyagihugu baho, munyamahanga nta gaciro agira. Urwaniye mu kabari uri umunyamahanga, baba bakurenganya batakurenganya, ijambo rifite umwenegihugu wabo. Waba ugize ingorane, ukaba utwaye imodoka cyangwa umuduga, ugasekana n'undi, wowe munyamahanga ntawe ukuvuganira, ahubwo barengera uwabo. Waba ugiye gusuma ibiciro ntimubihuze, yenda hari uburyo duhahira mu masoko aciriritse, ibiciro biba bitanditse ngo uterure wishyura, negosiyasi yibayeho muhuza mudahuza, urishyura, bashaka bakaba bakwiyenza. Nigarukire rero ku ijambo. Kandi nanone, niba Amini Dada yarajyanye ubutunzi bwe mu Busuwisi, bikarangira Tanzania iteye Ubuganda y'amafaranga, iyo mu Burayi ntagaruke, Kadafa kajyana y'amafaranga, Ubufaransa bukafatira amazu angana kuriya ya Libya ya Kadafi, Kadafa gatera inkunga abazungu kwa ruriya rwego. Mpamya ko nta muntu utazi Muhammadi Kadafi,
uyu mugabo yari afite amafaranga menshi yubatse muri Afurika. Uzajya muri Uganda usangeyo umuhanda witiriwe Kadafi, uze mu Rwanda uhabone umuhanda witiriwe Kadafi kwa Kadafi, ujya i Burundi nuko n'ahandi na za Chad. Urambwira ko rero Kadafi yatanze amafaranga make mu banyaburayi no mu bazungu, ariko se hari imiyaga bashyizemo? Ikintu ngarutseho ni igiki rero? Murantunga, mureke tubivuge ubabarabare, uwandika yandike, utukana tukane. Umuntu wumva nyine atanyuzwe ni ngombwa ko agaragara uwo ari we, ariko murantunga. Turabivuga. Niba Habyarimana nawe yarajyanye amafaranga mu Busuwisi ntituyabone, babitsayo kandi ari abazungu babashuka ngo hari umutekano, nimuze mubitse hano iwacu, mu mutaka yajyana yakabitsa ntituyabone, babashuka bababwira ngo hano niho hari umutekano, ngo nimuze mubitse hano ngo niho heza. Doke ukagira ngo twebwe nta bwenge tugira, ukagira ngo twe tuyabitse nta security twabona, ukagira ngo amafaranga agiye muri banke zacu bwacya bayibye, bwakira bayibye. Niba nta gikozwe umugabane wa Afurika, ubukorone bwahinduye system, ubukorane bwinjiriye abanyafurika, bwinjira mu buryo bumwe n'ubundi, aribwo buri kugenda butreninga bugaragara, aribwo bwo mwese muri kubona. Bisobanuye iki rero? Bivuze iki? Ni akamaramaza, ni n'agahinda, ni niba kuko ibibundi ntabwo byakabaye bikwiye. Niyo mpamvu rero ureba n'ubu koko utari umunyaburayi, utari umunyamerika, akabazo kabaye bati ni mumufatira ibihano, ni mumufatira ingamba, ni mumufatira ibyemezo. Akabazo kabaye bati ninde ubikoze, nuwahehe? Ese aba bafaransa bakoze ibyaha bike ko badashyirirwaho ibihano ngo imitungo yabo ifatirwe? Abanyamerika bakoze ibyaha bike? Aho ubu bakoze ibyaha bikeya muri Korea ya ruguru, bakoze ibyaha bikeya muri Vietnam, bakoze ibyaha bikeya muri Somalia, aba banyamerika bakoze ibyaha bikeya muri Congo. Ariko kuki nta munyamerika twumva bashyiriyeho ibihano? Ntawe ndumva. Ni haba hari uze kunyandikira imbogisi cyangwa muri comment. Mu by'ukuri rero nanjye nagiye kumva nk'uko nawe byumvise ngo Jemusi retired Kabarebe minisita ngo nawe yafatiwe ibihano. Kandi uyu minisita impamvu yabaye nkugarukaho cyane no kugaragara cyane, ari mu bantu barwaniye igihugu mu gihe cyavaga mu icuraburindi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari nawe uri imbere ku isonga, ndetse n'ubu ni uri imbere, ndetse no mu ngabo ni uri imbere. Uyu mugabo yarwaniye igihugu cyane, agiha amahoro, agishakira umutekano. Nanjye ndimo mu bo yarwaniye, agiha umutekano. Asa rero n'uwagaragaye cyane. Burya iyo witanze mu bintu uba umeze nka wa mudiyakoni mu rusengero, ugasanga mu rusengero hari umudiyakoni uzana inkwi, cyangwa se akabazanya umugati, akabazanya inkwi, hagira akabazo mu rusengero akaba ari we, hagira akabazo akaba ari we. Mbese hari umudiyakoni uhora ucaracara ukatakata uturimo twose adukemura. Mpamya ko rero ntabwo afande navuga ngo ni nk'umudiyakoni, ariko mu bikorwa bisanzwe bya gisirikare yaragaragaye cyane, mu biteza imbere ku rwego rw'igihugu bigaragara cyane. James Kabarebe yaragaragaraga cyane, yarapafuminze kugeza ubwo izina rye n'isura ye igera mu bantu. Nanjye niyo mpamvu nkoze iki kiganiro, tumugarutseho mu bigwi byiwe no mu butore no mu butwari no mu bukizi bwe. Tuvuga rero kubera iki rero abazungu bamufatiye ibihano. Aka kanya tuvugana n'uyu munota turi kuvugana, nta hantu na hamwe hagaragaye Kanyuka. Ngira ngo umwe mu bayobozi ba M23 kubw'iminota mikeya ntabwo byose ndi bubivuge, nta n'ikindi kiruta igihugu uretse umwami Yesu na data, bo bafite amaboko yakoze ubu butaka. Rero ngarutse ahubwo ku kindi kintu cy'amatsiko, mwebwe mwabaye nk'abagarukaho n'abavuga, mugasa n'abantu mushaka kugira ngo mwagiserera ibintu, mushyushye ibintu, mwumve ikiva mu kanwa k'umuntu cyangwa icyo umuntu yavuga, kugira ngo
mumukuremo amagambo mushaka, mubone uko mumutuka cyangwa mukritikaho. Nicyo rero ngarutseho. Dore rero ayabyo, twebwe tugira sako, tukagira populaire, tukagira n'izindi banke zitandukanye, uretse ko zimwe abashoramari bagiye bazigura ziva mu maboko ngira ngo ya leta. Niba mu Rwanda banke zarabaye nkeye, icyo kintu mukimbwira. Mu Rwanda hari umutekano, mu Rwanda hari amahoro. Niba ufite imari urayishora mu Rwanda. Mu Rwanda twe nta viza. Umunyamahanga mu Rwanda genda ukubita umukongomani ingumi. Buno ntureba ko dufite iyi situation itameze neza. Hano mu Rwanda ntihari abakongomani birira bakanywa bakarya bakiryamira amahoro. Genda umukubita igipfusi, nimugera kuri polisi ni wowe bari bubaze byinshi, ni nawe uri buryozwe byinshi. Kandi simvuze ko amategeko abera ariko arenganya. Mu ruhando mpuzamahanga isura y'u Rwanda ntabwo nta munyarwanda wifuza ko twagira image mbi ngo hari urugomo rwakorewe umunyamahanga. Bityo kandi abanyarwanda tubaho neza, ntabwo tujya turwana n'abanyamahanga. Ngira ngo udusuye ari ubwa mbere ukore subscribe cyangwa se sabone. Nukuvuga ngo rero mu Rwanda wa munyafrika w'unkurikiye, umunyepolitiki utari umunyepolitiki, abari kwiga barangije, nimwige kubaka Afurika yanyu. Aba bazungu nta rukundo badukunda, ntimukambeshye, ntimuzigere mumbeshye. Abazungu barakundana hagati yabo, abazungu baremerana hagati yabo. Reba ntuzi uyu nguyu Tarapo ubu ntabwo yakuyeho ibihano Netanyahu. Kandi ndi umukristo, ndemera Isiraheli, ndemera abajuwifi, ndemera Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera, nubwo mu ndahije bitari ngombwa. Kubera iki Tarapo ahise ahanaguraho ubusembwa akabukura kuri Netanyahu, minisitiri wa Isiraheli, ngo nta cyaha na kimwe yakoze? Ese bura koko nta cyaha yakoze? Ndabyemera Hamas yarakosheje, iri no mu makosa, ariko si Isiraheli yo nta cyaha yakoze. Kandi Isiraheli kugwa mu mutego w'ibyahanuwe bigomba gusohora. Ariko uyu munsi wa none Tarapo yamaze kwikoma uru rukiko mpuzamahanga ICC, yamaze kurwikoma ngo rwarahengamye, ngo ruri kurenganya abajuwifi, ruri kurenganya abanyayisiraheli. Kuki bamukuyeho? Amerika isa n'iri guhagarara ku mwana wayo, noneho Tarapo bafite amaraso ya Isiraheli. Ubwo urumva birunyutse. Kuki twebwe bari kudukorera ibi? Kuki twebwe bari gukora ibi ngibi? Kuki twebwe bagize ishyari kubw'inzu zitarenze ziri i Kigali, amahoro, amanama habera, ibi bya Tour du Rwanda, Cogamu, minisitiri wahoze ari minisitiri mushiki w'abayubanyi n'amahanga uyoboye francophonie, ibyo byose bari kubona. Visit Arsenal iri kwamamaza, Manchester ikamamaza, Visit Rwanda, ingagi yabaye ingagi, ubukerarugendo mu Rwanda. Noneho u Rwanda bari kwikanga ko rushobora kuzaba igihugu kimwe giteye imbere kikagira ubuzima bumeze nk'ubwandera. Hari ibihugu buno biba bifite ubushobozi bwo kutapfa kubimeneramo kubonye, bimaze kugira icyo nakwita agatuza. Ubu nka Turukiya ifite agatuza, ntabwo wapfa kuyirasa. Iri muri NATO, ariko ikaba no kwa Butini. Ariko hagize undi ubikora muri ibi bihugu byo muri Afurika, wareba uraza usange cyakora na Tanzania. Ariko ni Leta Zunze Ubumwe za Tanzania, wibuke ko nayo yihuje na Zanzibar na Kenya. Imyaka baba bamaze bafite amashyaka akomeye, birabaha umutekano. Twebwe rero kuko abaperezida benshi baba baragiye bashyirwaho n'abakoloni, niyo bakeneye kugukuraho bagukuraho, ngo ukoze ibyo ushaka bo batabishaka urakurwaho. Tuzageza ryari? Bizarangira gute? Bizagarukira hehe ibi bintu? Mumbabarire mumbwire bizarangirira he? Natwe tukajyana. Ubu Abarundi bahagurutse, u Rwanda ni rubi, u Rwanda ruhaguruka, Abarundi ni babi, Kongo irahaguruka, Abanyarwanda ni babi. Twitane ba mwana, wagira ngo ni ikintu gitakaye hagati y'Abanyafurika. SADC irateranye, yasi irateranye, banzuye amahoro. Nta muntu uri kujya gutura muri Kongo, nta darapo rindi rigiyeyo, nta mafaranga yandi ari gukoreshwayo. Ni abakongomani, ni igice batwibye barakitwambura.
kubw'ubukorone nabwo ni inkoni, ni inkota. Muri ahapfuye benshi mwegeze mwumva Ndayishimiye yigamba ati intara ya Kirundo ni ibirundo by'imibiri n'intumbi z'abanyarwanda. Ubwo nanone nibyo bakeneye abanyarwanda mubibibutse, mwoka byaramwe aho mufitemo iyihe nyungu, mufitemo iyihe nyungu. Rero nerekeza ku musozo, James Kabarebe General Minisita sahizi nta mutungo we uragaragara, ntawo. Iri ni ishyari bamugiriye. Ibi ni ibintu abantu bo ubwabo badahuza, batemerana, batumvikana, twese bikatugiraho impact. Ariko reka abasenga basenge, abakora mukore, abaririmba muririmbe, umuntu wese nimureke tuba abanyafurika twishake. James Kabarebe rero Minisita, nta hantu na hamwe uza gusanga hari na hamwe bafatiriye umutungo we. Ntaho nta konte bavuga ye yafashwe, ntaho nta hantu bavuga inzu yafashwe, ntaho nta hantu bari kugaragaza ubwato bwafashwe cyangwa imodoka ihenze cyangwa se kampani naka ikora ibi cyangwa biriya cyangwa ikigo naka. Oya, jewe sahizi mu makuru maze kumva abantu babimbajije ABCD mumbaza iby'imitungo yaba yafashwe kuri Minisita, abari mu Rwanda n'abari hanze, mwabimbajije nta mitungo mu bafatiwe ibihano mu Rwanda bagaragaje yafashwe, ntayo. Aho naba mbeshye, kandi nababwiye ko ntabwo nata igihugu mu manga ku bwa views, kuko nge mbayeho kubera igihugu, nkunda igihugu. Igisubizo cyambo cya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twishakemo igisubizo gisumba ibindi bisubizo. Ngira ngo rero ndabashimiye mwebwe mudukurikiye ku Mbabazi TV 3. Ciao ciao, bye God. Mana irinde u Rwanda n'abanyarwanda. Koko mupfukama bari mu mafonsiyeri rwose, musenge mushyizeho umutima, natwe turi kumwe n'Imana Data n'Umwami Yesu. Ciao ciao, shalom shalom.